kesel amat budak teh. Sokeun enak pusing. Sokeun. Assalamualaikum. Salam. Ampura urang gila euy kesel. Ampura Pura pisan pokona mah. Ampura. Jadi kieu nyaho teu urang tadi di jalan. Kok jadi kieu kan urang kelempang. Terus urang nincak teh kotok. Langsung lawuh ti soledat ciut. Bro gue. Terus sendal urang teh pegat we. Urang balik heula baju urang kotor geus balik heula urang teh terus ka dieu deui jadi welila. Urang lulumpatan we teh capek. Ampura. Geus enak kumaha? Geus enak sholawat aing ngadulag. Jadi anu ngadulag urang anu sholawat gitu. Sini sholawat. Oke. Langsung mulai Mulai alila Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lakum busyro al-ijabati wal qabuli minal maula biwasyiqatir rasuli da'adail inayati fastajabatum wa badartum ilal fadlil jazili lakum busyra ijabati wal qabuli minal maula biwasyiqatir rasuli da'adail inayati fastajabatum wa badartum ilal fadlil jazili wasaltum fajtamatum wa tasaltum wa kana al-waslu faidatul wusuli nazalatum fi manazilina fazadat bikum syarafan fadha'afa linnuzuli lakum busyra ijabati wal qabuli minal maula biwasyiqatir rasuli da'adail inayati fastajabatum wa badartum ilal fadlil jazili ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nas laqaha wal baquli sa'altullah ayyukrimukum jami'an wa kulal wahidina bikulli suri lakum busyra ijabati wal qabuli minal maula biwasyiqatir rasuli da'adail inayati fastajabatum wa badartum ilal fadlil jazili lakum busyra. Pundung amat. Orang gue mata dulu lompatan orang capek. Istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.